uburetse gatoya gusengera amafunguro cyangwa kwibuka byinshi kuri Noheli. Twese turibuka Noheli ukuntu biyavuzwe muri Yohana 3:16 uko Imana yakoze bari mu isi cyane. Arimo ikintu cyitwa gukunda. Ariko uribuka ko hari abantu bari mu bitaro, hari abantu bari mu magereza. Igihe turimo gusenga, turimo imbere yo kurya, muribuka ijambo twese dukunda gusubiramo, Mana wibuke n'abatishoboye cyangwa batashoboye kubibona. Ariko hari abantu bari mu bibazo bitandukanye cyane. Muri iyi Noheli ari umwe nahuye nawe. Reka baza mukurikire uyu mama nahuye nawe aravuga yuko ko yari afite umuntu uri mu bitaro. Oh, today is gonna be your. My friend is sick, and so this is my favorite flower. So hopefully it's hers too. Today is gonna be. I'm waiting to pay for her. She has no idea I'm gonna pay that. Just to show kindness, she's there. How much is that? How much is it? Yeah, I'm gonna pay that for you. Oh. I'm gonna pay for your friend. Okay. Just click that button there, the green one. I didn't pay for the flowers. You didn't pay for the flower? It does have like a sticker there. I'll pay that for you too. Oh, okay, thank you. Just click the skip bag. You have a happy holidays. Thank you so much. Nguko twese turabizi neza yuko Imana yaradukunze, niyo mpamvu yatwereje umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, witwa urukundo, akitwa umwana w'Imana, akitwa imbabazi. Ariko akenshi turakunda kuvuga ibintu bya Yesu, tukabisubiramo tukibuka wasitara ukavuga Yesu, ugiye kurya ugashimira amafunguro, ugiye kuryama ugashima. Ariko rero ari ikintu Yesu aba ariko tudakunda gukora. Ni nacyo kintu kizatugeza mu ijuru, kuko kuvuga gusa ntacyo biba bimaze. Muribuka ibyo Yakobo yavuze. Njyangirira abantu inama uzasoma igitabo cya Yakobo cyose ukirangize. Ni igitabo kirimo ibintu byinshi cyane bigendana n'ubuzima bwacu. Yakobo yaravuze muri Yakobo wa 2:17, kwizera ko nyine kutafite mu bikorwa kuba kwapfuye. Yakobo rongera aravuga muri ndi somo aho ngo ni muri Yakobo wa 2:22, aravuga ngo igihe cyose uvuga gusa udafite mu ibikorwa. Murabizi kuvuga bitafite mu bikorwa. Tujye dufata urugero rwo mu rugo. Niyo ndashaka kubwira abantu, kubwira umugore wawe ngo ndagukunda cyangwa umugabo wawe ndagukunda, utabashije gukora ibikorwa bigaragaza yo kumukunda, harimo ibintu byo kutamutererana, harimo ibintu byo kumuba hafi, kumuganiriza, kumwumvira. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane. Reka tusubire no ku ijambo ry'Imana ko Yakobo wa 2:22 yaravuze ngo kuvuga gusa kutari mu bikorwa, ngo kubara uburimo umeze nkaho wihemukira wo ku giti cyawe, cyane cyane ku Mana yacu. Reba Yohana rero. Yohana tose turamuzi. Yari intumwa ya Yesu, yakundaga cyane kurusha abandi bose. Ndetse ninaho wanditse igitabo cya nyuma cy'ibyayishuwe. Ariko rwa Yohana wa 3:18 yaravuze ngo abana batoya nimukabe abavuga gusa ibintu by'urukundo. We yarashimangiye biriya, aravuga ahubwo mujye munakora. Nuko Yakobo nano yongera yasubira aravuga ngo ukwizera kutarimo ibikorwa kuba kwapfuye. Turabizi neza yuko ko Yesu ari urukundo. Impamvu mbivugira ibi ngibi nuko akenshi Satani atatwemerera gukunda. Atwemerera gukunda mu magambo, kuko Satani ni umunyamagambo cyane. Atwemerera gukunda mu magambo, ariko aratwemerera gukunda mu bikorwa. Kandi murabizi neza yuko ko twebwe akenshi turaharanira ibyubaka ibi tureba, kugira ngo abantu bambone neza, tugatangaho amafaranga menshi cyane. Abantu bambone neza, ngaragare neza, mu rugo tukagura imyenda mishyashya, tukagura. Ariko uribuka yuko ko ibitaro birahari kandi byuzuyemo abantu. Muribuka yuko ko mu mayira how duca n'uyu munsi cyangwa umunsi w'isoko waciye, hariho abantu basabiriza, hariho abantu batashoboye kubona uburyo babayeho, hariho abantu batazi Christmas icyo ricyo. Kubera iki? Kubera ko batabona abantu babegera, kandi niba babihisemo kugira ngo babe imfubyi,
kugira ngo babe abapfakazi, kugira ngo bajye mu mavuriro. Kuko akenshi ibi bintu iyo tubyirengagiza tuba turimo kwitegurira urubanza buri munsi, turimo kwipakiriraho charges ku rubanza rwacu tuzabwira imbere y'Imana. Kandi turabizi neza yuko Yesu ubwe n'urukundo. Ni Yohana yarongera avuga ati ngo ufite Imana aba afite urukundo, ariko udafite urukundo ntabwo afite Imana. None se twavuga gute ko dufite Yesu? Kwicara tukanezerwa imbere y'amafunguro, imbere y'ibinyobwa, tukaririmba, tukabyina, ariko tukibagirwa yuko hariho abantu bameze nabi. Sivuga yuko ko ibi bintu bitari ngombwa, ahubwo tubikora ku rugero ruki. Ese twibuka n'ababandi, kandi kubibuka si ukubibuka mu masengesho yo tugiye kurya. Uragura ihene yose, uragura inkoko 2, 3, imyenda myiza, ariko kwibagirwa yuko ko hariho umuntu udafite n'umwenda umwe, kandi dushobora kugura umwanya wo mu ijuru. Ibyo ngibyo biri muri Migani 19:17 nkunda kuvuga cyane. Iyo ngibyo kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo utanga aba agurije Imana, utanga umukene aba yagurije Imana. Turabazi, tubacaho buri munsi, cyane cyane abantu bari iwacu. Nibyo mbashaka kuvuga, abari iwacu. Njya ndeba ukuntu akenshi, ndatanga urugero atari ibintu byo kwiyemera. Iyo uwereje udufaranga 15,000 mu Rwanda, uri inaho muri Amerika, 15 umuntu akagura kagatenge kamakeya, urakita kamakeya, ukakita gasuzuguritse utashobora kwambara, ariko ari umuntu iyo akabonye kuri we biba bimeze nka wagisi. Hari umuntu utashobora kubona isukari, hari umuntu utashobora kubona amajani, hari umuntu utashobora kubona n'ikiro kimwe cy'inyama kugira ngo nawe anezerwe nibura gatoya. Ni byiza ko dutekereza cyane kuri aya magambo, kuko tuba turimo kwibikaho urubanza n'urubanza n'urubanza. Kandi umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo iyo uriya mwafashaga hariya, uriya mukene mwakiye mugafasha hariya, ni njyewe mwafashaga. Ibyo ngibyo biri muri Matayo 25 kugera kuri 35 kugera kuri 45. Muzagire Noheli nziza, twibuka abari mu mazu y'imbohe, twibuka abantu bari mu bitaro, twibuka imfubyi n'abapfakazi zitishoboye, twibuka abantu bose barimo guhangayikishwa no kubona uburyo babayeho, kandi gatoya twatanga gashobora kubabera umugisha. Ahanga kuri dusangire, twifuzaga kubashangiza ibyo ngibyo, tunabifuriza umwaka mushya umugisha. What'd you say? You're amazing. Thank you. Yeah, I love you more. Thank you. Thank you. May I ask you what number of shoes you wear? What size? Yeah, what size? 11, but man, I don't need 11? I can't carry them. No, I have a brand new. I know. I can't carry them with me, man. Then what you can do, you can replace that. I have a brand new in my car. Let me bring it, man. Don't refuse the donation. I'm gonna hide it because it's gonna be a surprise. Okay. And it's quite youthy. You are a youth, so I'm pretty sure you're gonna love it. Check that number. Man. Check that number. It's the same one. Are you sure? That one is gonna help you to go around. I know. They're thick soles, man. What's next? I'll probably carry both. What's Are next? you sure you want to give these to me, man? Oh, that's for you. Thank you. Thank you. Where are you going next? I'm gonna play downtown because I've been walking in every bar around here trying to talk them into letting me play, and they all have stuff. But for New Year's, you know.